Turizam u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ni ne postoji. Neki dan sam gore bio na Bilogori, vidio sam da Hrvatske šume, odnosno naša Bilogora koja je najljepši kraj, koje su stvarno bile čiste šume koje bi se mogle urediti za turizam, da je to zakupio Ivica Todorić i jedan iz Bjelovara isto gospodin, što je po pola oni to rade i mislim da kad sam vidio da su postavljene table pred tim šubama i da su zakupljene na 10 godina, normalno da sam se malo i naljutio. Da. Evo imamo telefonski poziv, halo. Otišao nam je, halo. Nemamo vezu, neka se poštovani gledatelj javi. Ovako, recite mi nešto, molim vas, o braniteljima. Pa vidite, kad sam spominjao baš da ti kandidati koji su se kandidirali na izborima, da 50% da postoji pravna osnova i zakon, ne bi se mogli kandidirati. Naš izborni zakon nije definiran. Da je potpuno definiran, ljudi koji su pod istragom i koji se sudski gone ne bi mogli sudjelovati na izborima. Gledajte sad da ti ljudi sutra sudjeluju u izvršnoj vlasti. Znači da postoji manja odmah mogućnost da se nije sudski goni. Postoji također i lažni branitelja koji su na tim listama. Ja ne moram govoriti da kod nas u županiji 400 branitelja je lažnih, to je već i, mislim ovdje i HVIDRA je to potvrdila, da nitko neće dirnuti u te probleme. A šta je sa ovim pravim braniteljima?